对。yang itu susah. And now you're saying that repairing the machine, the passbook machine, is not yet done. Why? No, actually there are two steps. Okay. One. Okay. Previously we have that one now. That means they have done that LAN cabling and the power connection. Okay. One software updation is pending. Okay. That means that thing is not done by the same vendor. Okay. The next vendor who will do the software updation after, then that means passbook updation can be done now. This is supposed to done this week. Say today or by tomorrow. ऐसा नहीं होता है ना, आप साल भर यहाँ आदमी लोग तकलीफ हो रहा है, आपको 2 महीना टाइम दिया, आप 2 महीना के अंदर ठीक नहीं कर सकता है क्या? आप Ada itong stay wal sa may tay. Kismi. Jadi itu pelimnya poigi mesti hawan biang ini bentar lebih passbook. Jadi tidak ihal harga tega naurim ia ni sur yang pak bahwa ikang ika wah di mana yang pak bah atau penbiang ini. Tapi barang ni apa yang mau? Ini sebenarnya kawat yang Allah tambahnya memang orang teng saya kan orang orang itu. Orang saya ni penbiang meeting ini dah. Ia pergi meeting ini dah i sur yang pak bah ke meeting yang tak ada live file. Itu lepas walaupun penyuruh di kelang. नहीं दाव इलबो इतेकट वडवाय लो तो जिन काम में पड़ता एटीएम के लिए मतलब बहुत सारा वो है फॉर्मेलिटी है। जैसे पहले यहाँ 2 बार चोरी हुआ ना, तो मतलब ये सिर्फ हाई रिस्क एरिया है। तो बात चल रहा था कि वो वॉल मतलब बनाने के लिए, यहाँ मतलब पूरा कैंपस वॉल बनाने के लिए, तो हम तो वहाँ तक नहीं रुकेगा। लेकिन ये जो बिल्डिंग बना रहे हैं ना, ये एरिया वो मतलब अभी लैंडलॉर्ड से मतलब वो लोग बात करेगा फिर, ताकि जल्दी वो करने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा वो इशू होता है। एक है पावर कनेक्शन, क्योंकि जो पुराना रूम है वो तो अभी यूजेबल नहीं है, तो पावर कनेक्शन, फिर आपका रेंट एग्रीमेंट, ये सब फाइनल होने में, और फिर उसके बाद ही मशीन आएगा मतलब। लेकिन जो प्रिंटर का बात है ना, वो तो ये हफ्ता मतलब पूरा अपडेट हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा मतलब काम कर। नहीं बात हो गया ऐसा ना। तो inaliang yang ga ki isu di Circle nega arp sotrek bana pra acara pugi I dalai station pramer hoito utiga mensu branch odan ha ko emita pramer SBI inaliang yang ki isu di Circle ha sur yang pajba jing chem stop yang pajba I dalai nesi ai kalabi wo manager hoito wo kot wo I debi ubu kajing ujor cowok wa kajing chem citop yang dipajba hari liang duit tok wage update passbook pat kam jung di ATM dan ni kesngi kajing ye chem yang I wo sajisin de kelab wo de tai sani wo mem poi sinu sinu kajing kelab yang ni woi tok wa kajing ye yang dipajba tai SBI mensu branch wo em pramer ini liang yang ikesen sur yang upajba ida kantalai kan ni kesngi wa kam gadak wo penyui segi bor gua lor yang ke SBI wo ina dia yang upajba to I siao CE wa gabang ke SBI te ha pramer mi go penbiang ni jing MK yang upajba ni benta I jing dawa yang upajba go MK man kesngi pat ga wi la to pau ke jing siao CE mem jing bentoi wat mem siao em jing yo jing yarap dia yang upajba hawa u lebo poisa itai habang hawa staff lembiang pada jui por ke mesin gue apa itu ni benta update ke passbook lembiang pada jui por ke ATM lembem gue jing du nang gue pun benta yang pajba hawa itu SBI branch mensu gue pramer ni ti dawi ni liang yang mesin rengkat gue pajba ida lain ni pada kanta lain kan